Halo. Halo, siapa namanya Kak? Halo Aron. Yo, anak sampai kamu tuan. Oh, kok kawan orang yo. Betul bar mutus itu kayu lo ada musi. Ini juga. Mas lagi di semangat lagi. Kau dikat, beli kau juga begitu. Iya. Oh. Apa na di yan nata ito nadawa ko binida ka. Ah. Sayur. Cabe utang. Dapur. Ya, untuk membawakan kita dalam doa makan siang. Iya. Ya kurang semangat waktu di pabengan lako aku walaupun pusana ini apa kurang semangat kurang po melesiamu inde. Iya, jadi saya pendeta yang baru diurapi 2 November kemarin di Jemaat Tongkonan Sikamali Poniponiki Klasis Kalena di wilayah Sulawesi Tenggara, jadi jemaat kedua yang ada di Sulawesi Tenggara Gereja Toraja. Saka sedia tulana pamatotona batang kaleta mai ko minta peta ada patun dua tamas sembayang. Makur sumanga akan mati olo malabi mi opuang
untan da bilang itu Pak Kamasemi itu tontong mi papayan lakai mas solanasang moy raka angkilan kamasusan belanayate kara-kara kamatean. Apa tontong ikana say opuang kumaya tu Pak Kamasemi siya pandaranam mi tontong ladadi lan mintu allo katuangki. Lanti atu to temo opuang ulendui sang siluran kilanteinan saka sadia mutula napa matoto na batang kaleki. Dolo na to opuang pasakke kanni pasakke dukai tinde Pak Kamasemi ulendui tekande siawai. Deno pa na mendadi kamatotoran baru lako kami masolanasang angki tontong pokali tu kale matoto siya kale manaman ulendui tekatuan tu tontong mi Pak Kamasian lako kami. Ya betul tu pasambayang ki opuang ki sorong mati olo malabimi umpotete sangan napuang pelabat ki puang Yesus ki mas sambayang. Amin. Langsung. Masuk dikit tembak.